Reka rero tubifurize ibihe byiza ndetse no gukomeza kuryoherwa na gahunda z'Isumbwe TV. Twizere ko meze neza cyane aho muri hose. Tuba tuje kugira ngo tuganire ku makuru menshi cyane atandukanye. Tugiye kujya mu makuru mpuzamahanga, turebe ku ntambara iri guhuza Irani, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, usibye ko n'ibindi bihugu bitandukanye byatangiye kugenda bifata uruhande, nabyo tugomba kurebaho. Amakuru yabyutse avugwa cyane, ndetse navuga yuko ari bamwe bavuze bati ni rumors, abandi bavuga ko ari rumors, ariko igera nuko byavugaga yuko ibitero bya Iran bishobora kuba byahitanye minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Rero muri video yaje gusohoka inyuze kuri X, bikaba byaje kugaragara yuko ari ibihuha, Netanyahu ari muzima, ndetse yuko byavugaga yuko ibitero bya Iran byamuhitanye atari ibyanyabyo, kuko navuga yuko ari conspiracy theory zaturutse kuri social media cyane zivuga yuko yaba yishwe. Ahangaha rero muri video yaje gusohoka, mu by'ukuri yagaragaye yodaringa kofi cyangwa se asaba kofi, mu by'ukuri asa n'ushaka kunyumoza ibi bihuha byose byavugaga yuko ashobora kuba yapfuye, bati I'm dead for coffee. Ndetse yavuze ati you know what, I'm dying for my people, how they are behaving is fantastic. Yasaga n'ushaka kongera kurema agatima, mu by'ukuri abanyayisirayeli babwira ko ari muzima Benjamin Netanyahu. Nyuma rero ya video nyinshi zagiye zisohoka zigaragaza mu by'ukuri yuko mu bitero Iran ikomeje kugaba kuri Israel ashobora kuba yagize ikibazo, ariko Netanyahu aracyari muzima. Nta press release cyangwa se nta n'irindi tangazo officiel riragaragaza yuko mu by'ukuri uyu mu minisitiri cyangwa se minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ashobora kuba yapfuye muri rusange nk'uko amakuru yavugaga. Mu magambo y'icyongereza, mu by'ukuri nabonye yavuze ngo if this child killing criminal is alive, we will continue to pursue and kill him with full force. Aya ngaya akaba ari amagambo aje gutangazwa n'uriya mutwe wihariye urinda ubutegetsi bwa Irani witwa Islamic Revolutionary Guard Corps. Ngira ngo uyu nguyu umaze kumenyera, ni umutwe ukomeye cyane mu butegetsi bwa Iran, ndetse ukavuga yuko mu by'ukuri uzakomeza kurwana n'imbaraga zawo zose kugira ngo barebe yuko bamuhitana. Gahunda urebye ya ERGC ubona yuko ari iyo kugira gute, ari iyo kuba mu by'ukuri babonye n'uburyo bahitana Benjamin Netanyahu muri iyi ntambara, kuko icya mbere cyo Israel na Amerika nibo bafatanyije kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran, bakavuga bati natwe tubonye ko tumuhorera twamuhorera, nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza muri rusange. Update ni nyinshi cyane rero kuri iyi ntambara, kubera ko andi makuru yaje avuga yuko Ubwongereza burimo buganira na Donald Trump kugira ngo barebe uburyo umuhora wa Hormuz ushobora kuba wagira gute wafungurwa. Iran yamaze kuwufunga, ndetse ivuga yuko ubwato buzajya buba bwikoreye ibitoro cyangwa se peteroli buzajya butambuka muri uyu muhora buzajya bwishyura mu mayuwani. Buri ni amafaranga akoreshwa mu Bushinwa. Ikindi, ubwato bwagomba gucamo umwe buri ku ruhande, kuko Amerika yavuze yuko Iran burasa hazavuka ikindi kibazo, ariko Iran ikavuga ngo nta bwato bwemera gutambuka tudahawe uburenganzira kugeza magingo angahe. Amakuru rero ahari muri Iran aravuga yuko abantu bagera kuri 500 bamaze gutabwa muri yombi, kubera yuko ngo bahaga amakuru Israel ndetse na Amerika cyangwa se abanzi muri rusange. Aya ngaya rero akaba ari amakuru atangajwe n'igipolisi cya ERGC uko nibabwiraga, bivuga yuko rero hari abantu barenga 500 bahaga umwanzi amakuru. Ahangaha bigatuma mu by'ukuri bamenya niki Israel niki Iran iri gutegura, niki gihari kugeza magingo angaya. Abo ngabo bataye muri yombi. Birumvikana ari intambara iyo ushobora gufatwa nk'umugambanyi cyangwa se ushobora gufatwa nk'undi muntu wari wese ushobora gutanga amakuru ku bo twakwita nk'umwanzi, icyo gihe ushobora kubihanirwa. Mu gihe kandi nabonye Ubuhinde nabwo buvuga yuko bubwira Iran yuko ibiganiro bijyana na diplomasi ari cyo kintu gikomeye cyane
gishobora kuba cyagira gute, gishobora kuba cyatuma uyu muhora wa Hormuz ushobora kuba wafungurwa. Nk'uko nabonye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubuhinde witwa Janshaka yabiganije ikinyamakuru cyitwa Financial Times, kivuze yuko mu by'ukuri Ubuhinde buri kugerageza kureba uburyo bwavugana na Iran, ariko ntabwo ibyo bintu wabyizera kubera ko Iran yo nimba ikiraswa ibitero bitaragaragara bya Amerika mu by'ukuri ndetse na Israel nabo bafatanyije, akavuga ati ni ikibazo. Ntabwo ari ikibazo ku Buhinde gusa, ahubwo ni ikibazo ku Bwongereza, kuko Premier Ministre w'Ubwongereza Keir Starmer avuze yuko mu by'ukuri bakeneye yuko uyu muhora wa Hormuz ufungurwa, ndetse amakuru ahari akanavuga yuko kugeza amagingo aya ngaya hari ibiganiro byatangiye by'Ubwongereza ndetse na Amerika. Turebye rero muri ibi bitero muri rusange uburyo bihagaze ndetse n'abantu bimaze guhitana, ubu tugiye kujya mu mibare twihuta cyane kugira ngo turebe uko gahunda zihagaze kugeza amagingo aya ngaya, yaba ibitero bya Iran ndetse n'ibya Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu muri Lebanon Israel ndetse na Amerika baratatse, bamaze kwica abagera ku baturage bagera kuri 826, abagera ku 2000 bamaze gukomereka. Ikindi nuko muri Chypre nta muntu urahagwa mu bitero Iran yagabye muri Chypre, nta muntu urahagwa muri bariya bitero byose byabashije banabyita ko byaferinze, simbizi ariko niko umuntu yavuga. Ikindi kandi nuko Israel mu bitero Iran imaze kugwa muri Israel imaze kwica abantu 15, abandi basaga 3138 barakomeretse. Muri Iraq mu bitero Iran imaze kuhagaba hamaze kwicwa abantu bagera kuri 27, ndetse n'indi mibare y'abantu idatangazwa barakomeretse. Muri Iran mu bitero Israel ndetse na Amerika bamaze kuhakora, abamaze gupfa ni 1444, abamaze gukomereka ni 18,000 n'abaturage 551. Urebye muri Jordan naho Iraq yagiye hagaba ibitero. Muri Jordan hamaze gukomereka abagera kuri 28. Muri Kuwait Iran yahagabye ibitero bya misile yica abantu 6, abandi bamaze gukomereka. Muri Bahrain mu bitero Iran yahagabye kugeza amagingo aya ngaya nuko abantu 2 bamaze kubigwamo, abandi benshi bagize gutyo barakomereka. Muri Qatar hamaze gukomereka 16. Muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Iran imaze kuhagaba ibitero, hapfuye abantu 6, abandi 141 barakomereka. Mu gihe muri Arabia Saudite naho Iran yahagabye ibitero, abagera kuri 2 barapfa, abagera kuri 12 barakomereka. Mu gihe rero mu basirikare ba Amerika bamaze gupfa ari 13, ndetse bikavuga yuko bari hagati y'140 n'150 bamaze gukomereka. Muri Oman naho imibare ukuntu ihagaze kugeza amagingo aya ngaya nuko 3 bamaze gupfa, abagera kuri 15 bamaze gukomereka. Urebye rero niyo mibare, intambara irakomeje. Aya makuru natangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ya Iran ndetse n'ibigo bya gisirikare bitandukanye bigenda bigaragaza uburyo iyi mibare igenda yongera cyangwa se igenda izamuka muri rusange. Urebye muri ibi bihugu byo mu kigobe birimo Arabia Saudite, birimo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, birimo Abu Dhabi, birimo Bahrain, birimo Kuwait ndetse na Qatar, urabona ko ibitero Iran ikomeje kwagaba bigenda bihitana abantu kugeza amagingo aya ngaya, ndetse abandi benshi bagakomereka. Ubwo rero kureba nimba koko bijyanye n'uyu muhora wa Hormuz, bivugwa yuko kuko Iran yamaze kuvuga yuko itarawufunga wose ahubwo ari ukontorora, ariko abandi bakabona yuko uburyo ibikoramo bidatanga ubwisanzure kuri ibi bihugu byose nagiye mbabwira, birimo Canada, birimo Ubwongereza ndetse n'Ubuhinde, bavuze ko bifuza kuganira na Amerika kugira ngo barebe nimba iyi ntambara cyangwa se ibintu bitero byahagarara, n'uyu muhora unyuramo peteroli nyinshi, ubwato butwaye peteroli nyinshi bukaba bwatambuka kugeza amagingo aya ngaya. Ubwo turakomeza kugenda dukurikirana amakuru turebe, mwebwe mugumane natwe.